Hi hello everyone, welcome back to Triple T YouTube channel. Triple T buat kaitan yang thani iklan ni theng tom ti sob umalo. Lasi pini video amate vlogs labang ke pini nili unboxing ji. Lasi pima unboxing ni tu hula thumbnail long ta chini pola si video bang lang lang tha lagi unboxing ya dim lama ke hai Christine teron hem si unboxing na migi. Lasi nang lang ibong ha dona tu. Apa sih kardong ini channel lang tum an fan mate kimi tum han lo kiceng si bang ke yang le tum nang kimi nang lang ni lang pote subscribe video ni tha la si pini kiceng si la bu ke hai Christine teron mate diffusity rap pusi alang li dak ke thang ing nong nam ji thang ing la si bu ke hai fan tame alang li hem lo si ang to ma si pini me ke tong ma thedi kala asi nili ahok pet alam la ke nili ho keceng si piningan bang ke ningkani si take parig lo la si ho keceng pen non antame lang li si nili phalang sirap dun lok la si nili yat lewan pimu vitame isi ni or mudo aning sam sela bang mo lang li video long le mo thaning na unboxing pe mo khadak le mo bok lang na la si keceng si la pen ili kar bitum ke la lo kalang thank you Poho do ulwa. Charo pegla. Thank you so much. Thank you. Kardo. Kar bidung ke aman pengen thin nai ke la poho ban hello dona tu. La ba ko do thik lang. La ba ke non ke unboxing long le. Mo alang li a video long le. Cho hoi na. Lang ri no alang li mena YouTube channel long le. Lang ri no hadale ko pion mo ma ko son ma ta na lang li le mo. Hadale paning jing na. Thank you. Thank you so much. Thank you. Next topic lah. La si popen thani kala hopela ma ke nili phan ho prang pen nang ke chirap dun ke cheng tun non an la YouTube channel ke ching pu non la pin an tangkata ni tame long ida po long ilang he tame long ida po tame alang lia jok si nili tame pini non son ke nang tum tame lang lang long lo la si angko nang tum sapora jok si nili tame non ke angko na paklang long lo bu bang lo la si angko tangtele la so video angko isi unboxing dolang na paklang ri po long so fi lagi Yay. Ala si dono tum isi bang dolang bukan lah nang tum na thumbnail long tame nang tum thai long po Yes. lagi ya tron Bila la photo. pitong itu Kalau lama ha, pawar be. Ante paklang dan mah. macam lama Oh lalu unboxing. lagi nang paklang dia nang bunte Oh paklang dan. tante de wani dan Eh. bahai ni si unboxing ini Kau pernah sini mana le tu? Oh, ada thumbnail tek lagi ha. iya Lain lo. Kalang li aja ding kloi pen. 6-7 months ke chong hong Kalang. Nili tak kemang aja ding lo amat. loi Nili kemang lo alang li ta. Nang cerap dan lo. Ada lah nili kali lapu ada ya. Amat alang li kado kaweta YouTube long ka support don aja ni engkau lang litan dengan rong lo, amanon ke la unboxing boh, DJI Mavic Mini tu je, aki mi model bang lo, la selale unboxing na. drone shot apa kelai ini lah ke pini Christine Teron hem di unboxing bu ba hem masih unboxing alang ni pane unboxing nu tak pu mati hem si unboxing lo wala holy moly tu ya English maker pu ya tu buat ya tum tak ning je tu asli la unboxing yang lah ro PC do ma yang lah ro la pu bahani tu pu pu Ahok ma baca bay ma deh, nang lang ring na. Lapen nelihin matalang ni pat. Baby salang. Yo, ne support ada mama dah. Baby long sedeh. Nelihin banalang ni pan kacuru pidun lagi congratulations pidun lo halang li la bangso drone shot pen penang an kal bang long alam asiniri sisteme along rita papajet thang ina lasi nelihin bata namong ta jume hang pelo lasi la use long pameji fan congratulations la kado ko beta congratulations pidani hota Curo lo la pera ko isi alam do ila langsung cha la bang ke pini nili un an ke aha wartin ta mane pang jare ji ya arong tin ta un an ke ako non ma ke un chalang nili mena thekhelang mati di ke pang jare ya ji la bang ke la si pini hala ako 15 meter pada dolang la supota problem do chedang la si pang athaning jaro un ida the tame mo phila tame nili ngam baklang tu ipo yes la si unboxing lang phina der ro bun lang ta selering hui mati di jo Ay!
alang li pa unboxing na. Thank you. Back yo back yo lang na tek serem la punya. La han lo ya back ya. La mini tu duma bag ya bang lo. Kalang la ya. Engke angko kalbiang long ke nili kilang ateng ke mini tu bang ke la fast lang bon. Kalang. Mini bang dulu. Mini bang e doi lo. Ale pe angko aket he bang do thuig lo tamil la bang ga bilang nan nili. Nane tum jong si do pote nang thani ta comment lo. Yes. Angko unboxing lang thing de. La han lo ya. Jo. Ya. Iya. La bang han la de ya. Aku pet ke la bang lo. La bang. La le lang pa prang rong na. Thang thi bu. Thang he. Wow, hey, kadang kita congratulations pindah ikan lah lo ya. Cholo. Labang nang La. pipi tong lang ni. Unboxing lo. Tapi Unboxing lo. lang thui sina ku pipi tong lang ada. Pi tong Labang ke dah hormu dulu alam sopan lang tu na. Lang tu na. Labang ke remote control lah ya. Control lah. Pangjari kana ko imat di. Alam sopan lang nang labang ke. Thank you. Aku ni lipai unboxing lipo. Okay. Alam sopan hang be. Okay. Tapi pis gitu mah. Lagi offline mul kombus ke naming nang mat. Kenang. Mul kombus ke naming nang. Lan ko joy pam. Dai bye. Chak lang ke. Amat engke. Ala si fly mul kombu bang skin amat lata extra propellers tu sipu. Yes. Ala arveng le awit ya drone deng jari kita imat di. La si lata extra nang dundo. Pipi yo. Cilang nang lang ni ta. Ju, kagala remote dong kan. Remote lah. Joystick. Ni lihat ini dia. Lah kebul lah hello iPhone. Kenang. Type C pipi. Type C lah hello. Okay, wow. Nagala screwdriver. Lai pulong kan malin. Lah bang propeller sih lo. Lah wings pu hai. Ke thong ni lang itu ni ge. Benar lah ya. Lah pela main doi lang alang li le unboxing tu nang dak ke. Tata pitong dun ni ha. Kang punang jita ya. Benar ke? Charger. Battery ke bidim ya? Battery. Kalang lo. Ke battery ke tham nang dun yo. Mata nang ne ke pangjar bang ke. Ko kami aku isi doi lang. Yes. Amana bang battery lah. Charger. Lah bang charger lah ya. Charger nang dun ik don tu. Nang dun lo. Tap tu thon na. Engke lah bang charger ari. Aku lah so dakla so battery benta ni tum power bank so na use me. Mobile mata charge tu me. Ba. La ke home do dah ho. Nasi non lah unboxing mai tang lo. Sita me aku dui lah. Main unboxing man dulu lah kayak hai Kristin Teron hem se unboxing. Lah so don't so bilang lah tu. Thank you.